Umarasi mwentare Rubambasi n'abarumuna abana ba muzeyi Gumira Idirisa Kawesa abatura b'ekyaro kyayita babwigara rwa Kishakizi Nyakayojo Mbarara City South Division nibo bari kuryana nk'ensene nahabwe ekibanja. Umara Rubambasi orukwetombuita nagira ngo abarumuna hamwe n'ishebo bakamubinga mu bibanja bibyona ebiyayigurire na sente ze. Abantu bahereze kwegaruze bibanja bibyona bakambura amabata hanjuye n'izindi nju bashenya. Turukurwa mu mwaka gwa 2018 turukuza mu 2019 nyecyo Chamuka bakareta ganga y'abantu bantahira ubwo musango rwo bamukwatire niza nagaruka mu rundo gundi nagaruka mu nzu yanjye y'imware y'amategurejo numuza kurenda n'ibishani nza kubaho bw'ekina hamategura uko baragire kuntahira bakareta ganga ndizo still kwenda kunyita abantu mitamacumu bakora buri kimwe aho kugira ngo tuberagire mu mahoro naza kuraguza n'ibindi nigura za fayire za hintandikire kugira ngo nabamuje niyeje mushangwe mukore negendo mu misho. Enshongezi jemiserize polisi okuzitahamu kandi ukwekiro mu mwanya ogu nuko kushangayo tugume salimu omwe harubarumuna barubambansa barukwetombuitara kandi atandikiraho kutambukira n'ebigambo na polisi. Yamureta takutura kwa kandi tukurebana hatikinkure yija kandi yaretima aba polisi akayita na nembundi nyewe nkahurira ngo bakarwana okufse ubenda kumwitara nawe yahunga bamuhunzi w'umunzize yagenda umuntu bafite kibanja kandi kibanja nyine nacugurizo gumushija kampase. Aha tuguma biragumize ngo taronshonga abunchuma rashemerire kwijo mu makaga ishabatarumu. Polisi teina weta yikwika neshikaho bitunemanyisa teina weta yikwika ekyo nicho cyoino kumanya ku rugezo bibi wena afandishe zibuniki iwe noteka teka lwachi na gambira asikari wawe nti akwete aije tugambe niwe obano waso twigurira twana tusitame tuganire bye itunga abantu ngaba abantu abakwetegereza turugo neke tweza kurugaho nacyo tuzoka Umaro hona yongire kushoboraho buzubona turutandika turukora insonga z'ubugabe ngo buri muntu akagurita kari atubashire ko barebe natunge mushango y'ubugabe bantu mukoti bo biza batanga kuhamba amataka gana benaguzari ngo twujya ngo tubine gabo bagino busere kuri yagari yagabo konga ganje tinga bamba kinago bo bakajya ngo president akampesente munaziri yanyenga ate nicyo bakompara ndanye tenka Agacencwire za president no da 11 itakero kurwanirwa rushitamira abahangu bwa hikitano ahiraha wakuna gate wakora buri kimwe ikiwabiye mu hati weja n'aba polisi bahugundi murundi mujana kahangu ugundi murundi ujana na keji zawe. Omugandi abaki cooperative farm omurkawe yandi sinjiro ebaremerire batwara enshonga zabo RDC n'abembezo ba district bitwabireho kutambukira n'ebigambo obwo bamemba ba cooperative bari kutungana n'abembezo babire bizire kutaho mu nshonga zabo kuzabuza aba twenda kubuhezuka kiburumu just nabo Uganda byeye kugamanke byeye hatiye akagura amataka gatata gona yagatwara without my consent this guy arasaga ko okay prote yange kabire byeje mbwe n'umutongo bikwe konke kazamo butikiriza na ibanye kuyafira kuyareta ipapa rukwereka ngo akamuguza Rafaeli no yaragaba Rafaeli hatwiza twaza kukoza na musinga na ngara RDC wajimpisize no himu gomera aha yika yajimpisa okakuri hakari yebyombekere bya birimo yabimpisa mubyargamu hatu kuba yaze kujimpisa bamemba bagira ngo hato kuza kuturaho to kuza kuhabase mpara nazaha hati bagira handa hibampereza ekintu cyagoma nikisinkinga nicugwa hansi lastly habaho okusigaza itaka litakiri mu kintu cyona ecyabene cyitwa omusiri na rente nabyo twakora resolution zo kubibagana kubitera rero tukatandika tukapangisa finally twashanga ka cooperative society etachiye kintu na kimwe icyo kwiha musente embere giteshamiza bemeza bire bizira kutaho mu nshongeji isha nyenchakale yani ryari
babatebekanisa mumanya umwanya gwitaka ko guru kwingana mumanya ngo buri eka season ya kurugama sete zo kwingana ziti mango zaza kuza mu banka erekule icyapa cyane mumaze mwakigarura icyakabiri tractor bajigaru mu mazina gani ko kudocumentseze eyishahe bahingire mwa otine ubwenje takakopa hine bamemba bahire ntekateka zabo ahakira gutekatekwa kuba kigwisize koperative yabo endeza tugezeho ubundi tutunge ibintu byitu ebyasiskire government iri kurwana rutara ati wo kutwamuronzire kandi turi kumunsiga nk'umwana witu yaturetera ekitiso cyo kuturetera entunguka ya leta ekitiso tugure tractor ehindura itaka ryitu ribase kushora gaswe busi twajya mu katutine sete ati sente ntubasa kuza umbanka tweguze mu sente nakutwakozere pote cy'icyo wakoze ebintu bingi hato koza ngo mukitabore bentase nenshohoza konka taro madamu na ene ikintu cy'koreka ngo bakashohoreza abo ngarusite umuntu akatwara sente hayine cyane kirikwereka kitabugira ubwo akatwara sente ubu tukashoboza ngo konka taraho ikintu cyo kusapotinga ngo ngo enshoboze kabaho endaze kabo so mwana mu bugufu nyono shote ekaba kabetemere na komite yeroho ekaremwa dero nabara nababa bagereze ngo nabahe nakuye kwatara mwe rubona ba konga mwe nubwo hato no shote ekitongore tikine nkabwe bembeze no shote kiri mwe nembera ningeje abakwanje kurebera buri umuntu ananyukurira kuri Chairman Emmanuel Rwabishari hona yetongineho abero kumugambwaho kusyeri izuba okuyikumi 2024 esente eziri ku rugo mu itaka omu nka management eri sitting turi kumanya hisi RDC hamwe n'urukora by'umshuburo bashabira akacikwa karukutwara koperative ryo kurekeraho kandi bashabira ngo akacikwa kasya karondwe gasha kwa Susan Charles hamwe na Ruth Nwamanya